ya Kenya Power. Yes. Na kanjũ ya mũciĩ wa Nairobi. Yes. Nayo kanjũ mũthĩ auga nĩ kuonia Kenya Power. Mtajua sisi ni nani? Yes. Tondũ kambuni ya Kenya Power ri ndui niwe kiheaga kanjũ thitima. Na Kenya. Na gũtirĩ thitima ya bure. Yes. Ndio. Rĩu kũratuĩka kanjũ ya Nairobi. Yes. Niregete kuriha thirĩ munene muno wa thitima kuri kambuni ya Kenya Power. Maratuĩka mena thirĩ wa over 3 billion maradayo ni kambuni ya Kenya Power. Kare wa kuma hĩndĩ ya ngũmba. Acio kare wa kuma hĩndĩ ya mĩarũbia. Jagane wa Nathani. Eta o Kahara. Nathani Kahara. Tondũ ti Joe Akech. Acha ti Joe Akech. Joe Akech nĩ wa thutha-inĩ. Ona ti kansũra metagwo atĩa mũstahiki Majiwa. Ona ti Majiwa. Ona ti Diki eta Waweru. Diki wa Thika. Diki wa Thika. There was also Waweru. Gweciria o mũndũ atiga kagũri gake ka biũ. Carry forward. Karacoka rĩu karĩa kanene gagĩikĩrio kĩndero nake akiuga kĩmarenge. Rĩu Kenya Power ĩrakinya handũ nginya ĩrarenga ũtungata wa thitima facility-inĩ cia kanjũ. Tondũ Kenya Power marakiuga na mandĩkĩra kanjũ demand letters maticokagia. No, they are behaving like Kenyans ũrĩa tũkoragwo. Mahũrĩrwo thimũ matiroya. Mandĩkĩrwo marũa matiracokia. Ũrĩa tũhũragĩrwo. Marakirengerwo thitima. Habari yako Masi? Masi ujambo? Na kupigia kutoka kampuni fulani ambayo uliweza kukopa pesa. Ati? Alo. Enda mahali kuna network. Siwezi kusonga mahali niko ofisi. Enda kwa dirisha. Ati ngapi? Kwa kwani nilipanda hata nyinyi? Unajua hujakuwa ukilipa imekuwa ikipata malipo juu. Malipo gani? Nilichukua 6, sasa iko ngapi? Saizi imefika 9,000. Ai, hata nyinyi ai. Ni muhetagia. Mnakosea hata nyinyi. Sasa mpandishie mtu na ile inchi tuko ndio mko. Kanjũ ngwerera Kenya Power. Kwani mko na inchi yenu? Nyinyi wenyewe mnajua kumekauka. Sasa na nasikia mnapigia paka watu. Ndio mnitangaze. Kanjũ ugo na uwereka. Ndio nao kanjũ yakirengerwo thitima ri. Na umuthi rucine mamenya mutatujua. Maroka na lori igĩrĩ ciihũire kĩara. O wabici-inĩ cia Kenya Power harĩa Stima Plaza. Mũromo-inĩ. No, that is very rudimentary. No, it's very rudimentary for a civilized society. I mean, that is unacceptable. There is no degree of acceptability there is in there. No, that is very low. It's lackluster. Ngono le audio those you avati okoro ekara muine riu. No, actually avati kwa bona ke arugamirio rege. We vio tondu riri. Mena thire wa thitima 3 billion. Na ni systematic thire riguo witaraga. Yes. Na nuona matihuthagira token acio ni abiru. Acio ni abiru. Na biru yao ni kuma mawabici, mathibitari, matawa ma guku street-ini. Search. No maekinyie B3. Actually B3 hari kanjũ ri. Nino ni accumulation ya mĩaka 5-6 ni magũkũ accumulate. They are about. Makiwa nyine mũgũtumenya. Na ni inyuĩ mwarengera thitima. You will know we run the city. No rĩu Kenya Power iretio nĩ kanjũ ĩkakumana. You know Kenya Power wĩra wao nĩ kũheana ũtungata wa thitima. Na wakĩrĩha. Tondũ nao nĩ marĩ supply ũrĩa mendagĩria thitima ĩyo. Mabatiĩ nao kũrĩha. Rĩu nona kanjũ rĩu nĩ regete kũrĩha ithatũ. Marengerwo ũtungata makauga na inyuĩ nĩ mũkũmenya tũkũmũitĩra kĩara ofici. Rĩu tũngĩkiuga ithuothe a Kenya twarengerwo tũrĩ twaraga kĩara rĩ. No, that is very rudimentary. No, kanjũ mamekire ũrĩa Wairi ekire jamu. Agĩita thumu kĩwanja na geke mũcemanio. Eta mũmbi gĩtagwo atĩa? Kĩwanja kĩa mũmbi. Okay, kabisa. Kĩrĩa kũndũ kũu nĩ twaita thumu. Matingĩka mũcemanio. Matingĩwĩka. Agagwa kanjũ gũtirĩ PhD.
Okay, no mo do is very emotional. Okay, ko go ne ke chuale. Honestly. Kaju. Seriously. Bafati maheo toke ni emwe. Ngena cia thira maya gatia. Makongerera. Maheo prepaid. Yes. Postpaid. Postpaid no ona ne momereire ihinda iraihu. Muno. Na tibia matari. Na ndugatha 3 billion ni mbeca cinge kilipo kambuni. No, 3 billion is a lot of money. It's crazy money. Ni marehe thire ona one matutengeragia guku na ma license. Kanjo na niguo ta humukithagia huria biashara guku ni undu wa ma license. Exactly. Na radiresi ri. Wega view. No thitima matirenda kuriha. Na guku ni ibanda na ki maundu mothe matura thoko na turithiti. Depend stima. Kwaja parking. Yes. Matikuheaga ndagika. Ona kwe mundu ukoragwo nginya na kirampu yake. No thitima matirenda kuriha. Depend stima. Mulipe stima. Na hiyo takataka muende muondoe mara moja. Igura thiko FCC ya Kenya Power utiraika ni munungo. Yes. Tondu angagure cira methire kiara kiria kinungaga muno. Muria ni kia gukinunga uru piyo. No mwake urugwe ciria moiye marigiti kana ekomba. Ndecia. Kiare hona tifaici. Ni wairie theire jamu thumu uria muhinyu. Hey, yadwele kabisa. Baki, mwana na to kwendete. Amoni area ekodo. That is the capital. No, in the event mara mu kurihari. Kanjo makayagira umangi kwa mani mathiri. No, but Kanjo is the government. Yes, so they cannot tell the national government to help them. Makiheagwo mbeca o mwaka. Yes. Allocation ya kuma treasury. Yes. Na ndĩreciria Kanjo Nairobi nĩo maheo mbeca iria nyingĩ. Magĩtwaraga ku. Almost 20 billion. Yes. Nĩ makĩrogotaga mbeca na gũtirĩ Kanjo ĩrogotaga mbeca nyingĩ bũrũri ya Nairobi. Yes. Magĩcoka mauge matirĩ mbia atĩa. Koguo marogotaga mbeca makarĩa George. Ripeni stima. Na namenya ũrĩa wĩkuo rĩ. Akwarĩte mũria ikĩrio cio ngĩ. Makiana mathiũrũrũkia mĩaka ĩno ĩrĩ ngoro ndehera. Yes. And you know in the event as you say, yes, ciekũrĩhwo rĩ. Yes. Kenya Power menye no nginya mamenye ũrĩa mekũrika thirĩ ũrĩkũ. Exactly. Because they have suppliers to pay, men Ketraco, KenGen, what have you. Yes. Rĩu tũmaũndũ ta tũu nĩtuo tũtũmaga waigue thitima nĩ yongererwo. Ĩkongererwo nĩgetha rĩrĩ. It has to be distributed. Tũrĩhagĩre Kanjo thitima. Mulipe stima. Na tunalipa wewe depend stima. Nini nyinyi? Wana ithuĩ nĩtũrarĩ hayo. What are you? Tukauga mũnyuo cai rũcio. Mũtingĩconoka. Mũkundwo ndubia mũcoke mũthi gũitĩra andũ kĩara. It is just a public road. It's even a health hazard. Yes. Whoever even decided to do that afatie gũkorwo agĩethwo thaa ici. No, Kanjo he bati mwe andũ arĩa mekire ũguo rĩ. Menyerio. Ũmũthĩ nĩ mabatie kwenyera. Yes. No, that is mediocrity. Where in the law does it say mũitĩre andũ takataka? It's a public office. Headquarters ya kambuni iratungata bũrũri mũgima. Iyo nĩ gũtuĩka emotional. No, ũcio nĩ ũrimũ. Yes. Tatujua nyinyi. I have never seen that. Tatujua nyinyi. I have never. No yo, Kanjo. Ayo. Na nĩguo mũrogotire mbia. Mũtihomokagia andũ. Hai thitima. Na mekĩrwo toke niĩ mwene kwa ofisi ya governor. Reko prepaid. Yes. Marĩhage in advance. Igabagĩre governor. The man is back. Yes. Baba. It's a man of many titles. They call him godfather of modern day democracy. Imamnanagia the Pan-Africanist. Imamnanagia Chuma Liet. Baba. Tinga Wodi Alego. He's a man of titles. The former prime minister. Yes. He actually title ya former prime minister. Eyo neo reu muna. Na rĩu arĩa marĩ ake thĩinĩ makeheria former. Yes. Makaga prime minister right. Honorable Raila Engineer Raila Amolo
Odinga. Oh yes. He is back. After putting up, as we have to say it, a spirited fight. That was a spirited fight at AUC. Oh yes. Unfortunately, he lost. Yes. But he put up a fight. No, he put up a brave one. Even attempting that is not a mean achievement. Do you wanna see CV yake tha ici ndihana ya mundu tari wetia gituro ta kiu. Afana na Africa mundu taramuwiri. Yes. Ni arakorirwa mukuukwo. Raila Odinga, and you know he lost circumstantially anyway. We are aware. Yes. You do intrigues. The diplomatic nitty-gritties and the political alignment and realignment. Yes. Never mind Baba. It's Baba. Yes. He is back. Leo ni agicokire. Yes. Na muona mauma kuria thingira wa iregi wa Mombasa. His Excellency the President, Daktari William Samoei Ruto. Yes. Yeah. And his delegation, and of course the state delegation. Yes. Umuthi ona acokere akianda. Neguo. Ndagukira Nairobi. Augo arari Dubai kwamba ukicokereria ki. Gucokia energy. Na kuira pole. Yes. He's a spirited campaigner, but this one I am sure tumia kana to the young because it has to have took a toll on him. And actually ambe home ukekuria Dubai. Kiumia kimwe. Yes. Undi agicokire. Yacokire. And of course the powers that be, you would rather have Raila near you. Bana we. Yes. No Raila re. Ona opposition ni no riu ire yari rari. Matingithura. Baba augioka undu in their support. Yes. Kana makenyitanire. Neguo. Never mind now the government wants him even closer. Thirikari ona iramubatara ona muno makiria. Yes. Sasa ina depend ni wapi. Yes. Na ni nani? Ni hali uigwa mundu ayerwa atiri. Kasi uguti undu maguteithia. Tigana cio. Cio ni gukuhuthira. Kaba mwena uramenya we asuadi. Atiriri guku ri thirikari ina ma. Acio ni kimena ki. Ndugacagure mwena baheho ikara mwena wi urukari. Uguthie widi wadi kana ri wadi. Tondu kirima kimiene. Yes. Uguthie ndondori kana uguthie maua. Urenda heho ya miaka iri na ni kwirirwo. Kaba guku uraneyo. Yes. Guku ikara guku muthuri thai. Tiga iki when ugatwira o kaundu kari urenda. Yes. Gweta mugweto. Yo tikuoya iri andu akwa nona. Ndwiru ngiuga ni wathi mwena ucio ona ni tukumagagia. Ona ngigweta no ndugagitie nyingi ri. Yes. Ndungiagirwo handu ngithiathierwo. Tige kugerera kaundu gaka kamwe kana twiri. Yes. Now of course no nemeku baba no mwaka muogokere. Baba ngiuka handu ri ni akona andu ahuthu. Kuri andu mari hothwo. Yes. Baba no iguru hau erwo. Sasa wewe tinga. Sasa zile zimebagi ama zile tunaweza badilisha kwa sasa. Ukiangalia vyema tuko na hizi sasa wewe mimi hii mbili tayari hizi ziweze kukupatia. Unajua ile ya nyumbani huwezi pea mtu. Sasa katika hizi wewe chagua. Haya. Mimi sasa umeniita. Nataka sababu si umeniambia nichague kwa hizi. Sasa mimi nafanya pigi ponki. Pigi ponki. As a donkey. Agiraiva kai pigi ponki. Andika committee ya finance. Andika hiyo kwanza. Yes. Umesema unachukua ngapi? Wewe chagua tutaona. Wewe angalia tutajua ile tutaweza. Alafu tuangalie. Haya, umeshaandika hiyo. Number 2. Piki ponki. Paka melody school. As donkey. Piki ponki. Bwana imeanguka kwa majority. Andika hiyo. Sasa hapo hiyo tulikuwa tumeongea. Tulikuwa tuongee kama ningeshinda.
Sasa ikuwezekana. Ilishindikana. Sasa hii majority. Sasa hiyo wewe si unajua majority sasa ukitujanganya hiyo. Hata wewe tinga. Hata wewe tinga sasa. Hiyo itakuwa ngumu. Sasa kiti moja uchukue hii, uende kwa ile, ifuatane na hii nyingine. Chagua nyingine. Okay, hapo weka star. Nikikaa chini na watu yangu nitakuleza. Haya, sasa tuko namba ngapi? Peki donkey. Paka yero disco. Angidai fala kai piki pong. Na pana taka hiyo mazingira. Ya pana taka. Alia mekidu iko shawishi. Hata kuvutia speaker mwe. Aya, piki ponki. Aka yero disco. Paka yero weta. Tangula mnahitaji yeye. Sasa hiyo mambo siwezi kukueleza my friend. Hiyo sasa saa hii tunaenda sana. Unajua iko na wabunge. Hiyo sasa unajua ni mambo ya wabunge. Sasa na wewe si uko wabunge yako. Na mimi yangu. Na umesikia niko na majority. Sasa ukingusha bendera Tangula tunarudisha yeye kwa billboard. Sasa hapo unajua tutaanza mambo mengine sasa ya porojo. Tutaanza porojo kwa bunge na haitatupeleka vizuri. Sasa si wewe ndio umesema mimi nachagua. Natulianguka. Sababu unajua sasa niko na uchungu ya moyo ya kuanguka kwa ile kiti ya AUC Continental. Sasa ndio uweze kutuliza moyo yangu. Moyo wangu sikie meliwazwa. Nataka hiyo weta. Asalale. Sasa my friend, si umeitisha kubwa sana. Sasa wewe nichague. Niko na mtu tayari. Wewe nikungusha bendera. Mimi nakaa na watu wangu little bit of no confidence. Hiyo no confidence hajawahi shindwa. Sema must go. Hiyo sema must go. Ala itafanya hii must go yako isaulike. Wewe ndio upige sababu yako. Kama unahitaji mimi upande yako, tungalia ile maneno ya Mr. Speaker sir. Sababu hii mtu anaitwa right honorable. Mimi naitwa right honorable. Lazima mtu anaitwa right kwa upande yangu. Hiyo ni title ya ODM. Right honorable. Sasa hiyo tutaangalia na wale washikadau. Tujue kama lakini sioni. Sitaki nikupatia assurance. Wewe andika. Wewe andika. Na unajua sasa mimi nimechoka, nataka nitulie kidogo. Hii nyingine 5 tutachagua kesho. Sasa zimefika 5 my friend. Ongeza budget. Ongeza hii ya makadirio. Sasa utachukua serikali yote my friend. Sema nitaje. Sio umesema mimi niseme ile mali unataka. Kwani tena wewe nageuka. Sasa vile unaendelea my friend, naona ukifika mahali utuitishie mpaka almost 1 hour kiti kwa bunge. Naongea na Sakaja. Sasa wewe hii Sakaja tulisema tunaendelea. Ya tulisema tunaendelea. Sasa uweke uzito nyuma yake. Oh. Hari andu marithonga. Andu no arahurirwo. Yes, salutations, Right Honorable Prime Minister. Yes. Congratulations for coming second. Amunyoro residence. You know you have been second for a while, so you are comfortable. Have you been to the village of late? Sasa unajua nilikuwa naangalia
makadirio vile nahesabiwa kura raundi ya kwanza, nikakuwa very comfortable that you probably might take it. Kafika ya ine, then I started wondering. Ya tano ndio nikasema Sasa you have a home. You're on our side. We are looking for the liberation of this nation. And you have always been a liberator. We actually respect the fact that you are fundamentalists. And you have played a big role in bringing the democracy of this country. So your place is open. Wewe kuja tupande juu ya gari, tuende Maharabee na makanisa. Tulime hii mutu. Hata uwezi jua, unaweza jipata mahali unatakaga. Sasa unasema ukiwa wewe na nani? Tuko wengi, we are serious force. Mimi naonanga tu wewe na Major Donki na Kakuya. Hao ni foot soldier. Sasa hao ni kitchen cabinet. Tuko na watu wengi sana. Wewe sasa fikiria, najua umeshoka kidogo. When you have decided, we are open for you. Wewe jo tusugumuse mambo ya serikali na mambo ya nchi. Haya. Sawa, wacha kwanza kuna mkini unachagua hapa nitakwambia. Adwe karamuine. Sasa wewe chagua kwa makini. Huko hata mimi nilipatiwa hiyo kitabu. Some matter of time. Hiyo kitabu umepatiwa. Mimi nilipewa paka kalamu sikutumia yangu. Let's see how that shapes up. Wacha tugoje. But I can tell you that handshake picture is going to be the headlines in your newspaper tomorrow. That one we can guarantee you. If I was the editor, is the picture I would have. Yes. Na niandike hapo handshake question mark. Sasa itakuwa ya ngapi? Yes. Wewe sasa hiyo kusalimiwa, nilisalimiwa kitambo. Ukazunguka huko nikisema sasa mnasikia unaambiwa Musagalire. Ulikuwa unaniweka mitego. Sasa si uniweka mitego yako ilikata kunasa. Sasa hiyo ni lugha ya siasa wewe na wewe. Siasa wewe ulikuwa unaita watu mugoroki. Kenda na mote thiri. Siasa ndirekekete mwaka uyu. Riu ni hindi kalenda ya siasa mwaka uyu yapi. Yo imeanza official. Yes. Ngira reri haso. Unakwenda tu unasema Musagalire. Yes. Infrastructure. Yes, the other day turara yuhoro wa Vision 2030. Na turakirikania aria main authority. We are just 5 years shy. 2030 is just 5 years away. And nitukuria tondu Vision 2030 craft turi ogi. Miaka ni thire. Hii ni tukuriria munene. Tono turake igwo horo riku. Wa Vision 2030 nginya ikironchwo. Yes. And I think some of the the crafters, I think Governor Nyoro was among the people who crafted it. He was among the team. He sat there, and I think Bitange Demo. Akina Bitange Demo, akina former governor wa Kuria Nyeri. Yes. Ahome wa Gakuru. Yes. There's another man called Mugo Kifathi. Yes. Yes. There was that team in the panel of crafting Vision 2030. And should we realize it, we will have quite a good milestone. Yes. No. No le uri. Maundu meto na memane na gukuri. Kwento kiroranga ogwo mitandao. Kwa ure bũrũri ũregariũ. Rĩu nĩ wanjĩrire expressway no itu. Na nĩgekagia nginya andũ a Tanzania, Uganda and the region. The Nairobi Expressway is the first one in the region. No, it is. Actually na bicha iria hũragwo kuma igũrũ ri. People get wowed by it. Yes. And I wish it could be longer. Nĩ kwari no horo wa kũmĩtwara nginya Mambatha.
Yes. I think the plans are still there. Gathina ukagira ha funding. Na nwa kiuga muthuri uria nake uragetha na kuria. Ni acokete kurangiriria bia muno. Oguto donodi. Yes. Na no andora mahetwo wira ucio. I think the Americans yes. Agwaka express we guthie Mombasa. Reu the vision might take a bit longer. Gwĩcia Biden ri ni anyitĩte horo ucio muno. Aicoka kiurathimo akiuga abai mũrũgamie harĩa. He handu hanyitana. Tondu I can also imagine the monument of debt ĩngĩtũigĩrĩra. You know is guthie Mombasa tũraria horo wa kilomita hakuhĩ 500. Yeah, about 480 something 500. Now of course we are looking at the detours. No ifara na ndege yake go shwi. Koguo me kilomita mau matandatu. Yes. Gwe kundu kuri ongererwo lanes na what have you. Gwe town ku turi gikirwo ku CSR-ine ciake. Yes. Ne ngithondekwo kwa yakinya na kuria ri. Omenye town ciakura no area just gwekagia na andu ngiumira. No kuri thondekwo underpasses na overpasses. And you know interchanges. You know an expressway like that they githondekwo utego consider pit stops. Yes. Handu nginyua maguta utego shuka. Handu ngipark marori utego shuka. Yes. Na kundu nginyonge kinyua gacai no ri. Yes. Nema. Koguo it is not a small project. It is not. It's not. Eyo tiena ya haha umenya taru no ya kuma Westlands ri. Ogemetonya ri. Digosya they have a public ablution block. Sidhani wanayo. No, chukire. Uhoe hau hari andu ya kurihia meka atia. But 27 kilometers, why would you need that facility? But you see, anything can happen. There can be a snarl up there. Doje no kura urete ri. Andu matiarara hau iguru. By the way, anything can happen. And we ndwetiga mutoka ya ume othie. Gwiciria acorire matiabo waciite kiundu ta kiu no ki happen monie mundu akinya murorongo ni gukorwo agiciria haria guthie andu angithi makuheaga at most 20 minutes ubati gukorwo rikitie Westlands nginya murorongo. It's true tondu ndikimigeraga ai ona uthiete wego taigiriire muno ri 15 minutes umete Westlands ukorwo we murorongo. Ugithiite na speed itari ya iguru ri na ka bauni ubati gukorwo rikitie which is enough gwibanga gitonya no gikatia no getere ume. Yes. Never mind, it's only 21 kilometers. 27. Yes. Murimo kwe maundu manene mabũrũri ma metago ma first and second world. Yes. Then tũrĩ twauma third world. Aca tũrĩ o thandi mwana wa Jesu. Ka tũrĩ andũ twĩke atĩa? Now. We are still third world. Ona tuna super highway. Aye. We are very far away. Ona tuna expressway. Far away. Ona twina kiria nikiki twina kio. What else do you have? Dogo kudu. Still that world. We could be told really. You see the longest bridge in the world. Daraca riera-ini. Itago the Danyang Konshan. Hatidu. Danyang Konshan. Gia Saudi tagi China. Le China. It is well today humu no compare expressway wito. Tondu ina kilomita igana ria 65 how 165 kilometers. 165 kilometers. Yes. Darasha. The Danyang Konshan. 165. Yes. 165 umeta Nairobi we mbere ya Naikuru. Riu kuguo theri. Othiereire iguru. Be iguru. Not an expressway. Darasha. Ya kilomita igana ria 65. Yes. It's only 102 miles is there about. Ugathiira iguru. Iguru. Na gwe kundu ikihituka the Grand Canyon ri. Ikorwo iguru mita 600 mekindu. So it's literally you are driving flying. Yes. Kou riera-ini view. I can imagine the scenic view. Na yofara odigosya ngari ya bao iko mechanical test. Tondu ingithie storere kou ndio ngika atia. It's a technical problem. Yes. Yona ithiru witu ni 27. Yes. Na bado tunashtua majirani tena sana. Moka huko nginya etawatia. Andu amendagia tours.
tours. Aya bonfire na ki. Ako ni makona package ya ukakona expressway. Zunguka Afrika yako ule. Ni mali package yako kana Nairobi. Kuna expressway. Tunawatangazieni safari teule ya kwenda kule Nairobi. Kati ya maajabu tutakayowaonyesha ni ule weta muundo ke muundo msingi. Ule muundo msingi wa expressway ambao ni wa kwanza kwenye Afrika yetu ya Mashariki. Tutaanzia pale Westland, tushukie mahali kunaitwa Mlolongo. Kisha toka hapo tuingie Sikalodi, muione barabara ya leni 12 takriban. Ya Wakenya wanajaza. Wakenya wanajaza kuli, alafu tutaenda Dongokundu bypass. Tugithie China via nathi. No. Ai. Ekodo yethe thukandara cia iguru ri. Let's go to the likes of Germany and Australia and see monstrosity. Yes. Wakora para waji that straight road is how long? According to Australia. Yes. Is 146 kilometers. Straight road. Perfectly straight. Yes. Did it corner. Hakana. Korea, Australia. Yes. Is the longest straight road in the world. So you can actually see the linear perspective. Because I'm imagining being straight, it is rather flat. You know, a kilo go flat. Yes. You have to have meanders and bankings. Yes. You see, Nima nimetoka ekindu gitagwo lane assist. Lane assist ne kuga atiriri. Gari eno ri, and there are those cars here, but here they will not help you. So don't make your lane assist nyoka okweigua kigo kwa mundu. Which lane? Lane assist re. Kana mau road. Yes. Lane assist ne fara emaketwo wega pio. Gari ne programmed. Yes. Wekira lane assist gari odegi mafara ona ayo kuhutia kefara. Yes. Ina kidu gito cruise control. Na ina kidu gito obstacle, you know, isi cia sense kidu. Sensors. Degi gotha kidu na degi mafara. Koguo na no ikare oguo merekie. Etwa re. Yes. Goko agando no meke ngero. Oko ogekira lane assist okiuma eto urue kana eto yakiwe. Omekere na assist aturaingira misiam. Ogeria kwara huko wekora kangem. No, health features tawaka oku. Goko You see, like cruise control. Even basic cars need cruise control oku. No ra make irako. Ogioria fa roto ni athiete Germany ri. He faracia reni akuhe baoni. Yes. Okora muico ri ali. It has no speed limit. Na nikio gari cioka mukoria atiri. Are mathondekire gari cithie 240 ri. Speed ya 240 na 260. Cingithiera ko ni kuri. Kou ni kuri fara cingihota guthiera speed iyo. Yes. Wewe na waminoga waku ari ugithi 140 woigua. Eyo matatu. Goko ri. Goko matatu no ono ngithiera ko. On matatu na ndukire iguru goko na guthi na speed ya 200 ma 40 ri. Urathie ku. Where? To heading where? No. Which road? Goko gari igi achieve such a speed. Yes. No gari cia presidential motorcade. And they have right of way. Yes. Ayo mako fara mahateirwo. Magakora wiko kilomita cigana mbere. Is it 2 or somewhere there? Dio ni cigana no acio fara ikoragwo i clear. Yes. Gutire na obstruction. Goko no hinguriwa express wewe nyoika. Na no ri agakona handu wigue Iwe agadera thio muno. Ningere ni wekira cruise control yaku. Wamigira haria ria 40. Yes. Ucoke ukore wa nding'ongiri. Mbono ya nyeni ri. Kana ikondo.
Itogete ona ndurona mbere. People who buy supercars here, they just buy them for gratification. Ukenia ngoro ciao. Yes. Hari kiundu tangiperform na ngari guku. Yes. Athero ngigura Bugatti ri. Ireto the Bugatti Chiron, the Veyron. Na ria ndakwiriuma 1. Ikane gwite the 1.2 billion. Ireto the Bugatti Love to Noir. Yes. Ya ndweri. Omundo ikaragira make mau. Milioni 600. Yes. Ungikigura othi nayo ku. And I think it clocks around 500 kilometers per hour. Utwarire ku. Ona ne bambu cigana ngiruga. Hakuna. Kuna. You know that a clearance yayo e hahathi. A ground clearance. Ona bambu cia haria. O bambu cia mbere waigira thika radio cikoraga ku kire wax. Bambu cia mbere ni kire wax. Ndengiruga icio. Wezi. Guku super car yo ngigura ri. Le Plado. No Plado. Yes. Na Fiat. Fiat. Ama Mercedes na uweke spacer. Ama Range Rover. Na Range Rover pia. Kuna mbala utapelekesa. Yaanze kukwambia maneno 2-3. Yaanze kukutafutia maneno. Na sio maneno ya pesa shashe. Sababu wewe siko unaishi matagi. Hata kama unaweza nunua. Kuna hasala uwezi taka kujiretea. Yes. Sienda huko kununua Jaguar ati E-Pace na F-Pace. Yes. Utaumia. Uwezi sienda ati unaishi Mulela Wadalacha na ununue Maserati. Ama unaishi Joska na unaigia ndani. Na unaigia alafu ujiwekere Rolls Royce. No. Hapana. Hata wale wako naso kwa Kilelesi na Lavington zinakuaga sa show off. Hawasitumii siku sote. Wakiona nao wanairudisha wapi? Nyumbani. Wakiadalua. Kutoka hapo you go back to molesting your Toyota. Na Wagauderi. Wagaude. Yale mwale weta Wagaudensia. Wairema. Timbaletwa madu anini. Andu baheagwo maritwa mau. Before and slightly after independence. Yes. Well, wakena kene mukuru guo. Ne just lifting a name as it is. Ira maritwa ma mutuo o ria mahanaga. Yes. Maritwa ma ko lift oria mahana ohoro cio rathirire kindu 96. Hau ni andu marajire gucenjia riria kubatithio. Yes. Yona andu amarika mai tukure metagwo Rosemary. Oria ri Serifa. Eugenia. Na Maria Polis. Na Mikielina. Na Inoko. Wagauderi. Mena beef na murume. Niki marorania. Njusigwe kundu marathiete. Andu agicagi kwao. Matwarite umwe wao ena ruracio. Kundu maragitwaraga mwanake uguranite kundu gutari itura riao. Ni wa mundu muikario wa kuru wa itura riao. Makiuga ta mutugo witu ri. Nitunyitagirira umwe witu. No do. Special twita muhiriga. Nitwenda tukonekana. Makiria makunyitirira ginya kibesa. And you know they don't even give a lot of money, but they have powers in numbers. Yes. And presence. And heavy presence is important. No, rota warura acio ngiuko oguo tai na nduri. Ndukua onori. No ritwatho ni meko igwa si. Yes. Leu ni maragithiete gutwara umwe wao. Wetagwo wa Iriana. Kuri mari to mau matende. Iriana. Wa Iriana ri.
Nĩ aragĩtwarĩtwo mũrũwe agĩkatia akĩgũranĩrwo no mũndũ akĩgũranagĩrwo nĩkĩ nĩ ithe na mũhĩrĩga. Yes. Rĩu ha mĩinũkĩre rĩ nĩho thĩna wa Gaũndĩ na mũrũme ũrokĩra. Yes. Nĩkĩ nyuci kĩrĩa kũrekĩkire rĩ nĩ marathukĩirwo wega kũu mekũgũrana nĩ kũndũ ũtanaura ũtatagata kĩ ta mbura eri nginya ta ngogoyo maragĩthukĩrwo wega na tondũ marokĩte cienta cigana ũna rĩ marathiĩte na cienta na ndĩ indo ciambaga gũtwarwo ndereba meke atĩa mabange ndereba mabanga marona indo nĩ irarehe kĩ nĩ iraingĩha na tondũ amenya kariuo karĩa karakoroga kĩara rĩ andũ nĩ mararutĩte magoti na maburana magatiga kĩ magatiga ngari-inĩ. Yes. So mena means ciao tondũ mekũgũrana na gũkũ Kambiti na kũndũ kũu kwĩrio Kambiti nĩ rĩhiũhaga nĩ rĩakanaga. Yes. Rĩu ndereba ũrĩa ũraneirwo mĩrigo ĩno rĩ arora burana icio na magoti rĩ arageria gwetha ũrĩa kũmaiga nĩgetha maiganĩre na mĩrigo ĩno magĩthukĩrwo. Yes. Arona ngĩmaturanĩra gakũnia-inĩ kamwe rĩ gakũnia ke thĩinĩ wa kondo no mathi mabanganĩre kĩ nĩ megũthi kũbanganĩra mbere. Yes. And he did that. Yes. Andũ rĩu ti mĩinũko wakinya mathaa marĩa andũ a rũgongo mũno matitukagĩrĩrwo mothoni-inĩ. Yes. Matiendete thabarĩ cia nduma. Yes. Tiga nĩ kĩmakorerera kana makĩiguo nĩ arebi nĩ andũ arĩa monete ya tũhũ mau atirainũka nayo enda ĩgũkorwo ĩ mĩkiha-inĩ tũinũke gĩtũcucaga ona mũndũ ahĩmbĩte ĩrĩ tatũ rĩ thabarĩ nĩ ĩkaga atĩa nĩhũthaga na nĩkĩo tũtainaga atumia mainaga nĩ kũraihĩrwo nĩ thabarĩ ũguo mainũka me mapienga mapiriri. Yes. Rĩu thĩna ũrokĩire rĩrĩ matiagĩkinya 2 days later rĩ nyina wa Gaũndĩ aikarĩte oro hau nja rĩ mena mũrũme agĩthoma ngathĩti ya ira rĩ nĩ mũcokeri ngathĩti mũno ndagũraga no nĩ marĩ ndũgũ na mũndũ nderibagĩrwo kĩ ngathĩti rĩu amĩhorania rĩ nĩ amũhea yario ũguo athomaga ngathĩti thutha wa thikũ igĩrĩ. Yes. Akorwo 24 hours behind. Yes. Aikarĩte oro hau rĩ kairĩtu ka mũtumia wĩho rĩ wĩtagwo wa Joseri karoka kena kamũrigo ati ũndũ of course rũgongo rĩ ciana nini ti approach mũthuri wa mũciĩ gũtagĩkorwo hihi nowe wĩkĩ nowe wĩ kũu geithe ka nyina wa Gaũndĩ ina ũru ndio nĩ cirũ Jose wanyu arĩ okuo njĩra atũmwo nĩ mamu nderwo igoti rĩrĩ rĩ nĩ rĩa ithe wa Gaũndĩ gĩthĩna kĩanjia hau kwa Inyathio wata mũini akĩo thengio thiĩ wĩra nyũkwa nĩ ndamũkĩra atĩ ũkũmwĩra atĩa aya nĩ ũkwendaga irigũ kĩoe thengio mũtumia nenehetie ũhoro you see wa Joseri he was in a very stable marriage until his husband went into a bloom of money. Yes. Mũrũme nĩ mũrũme akoragwo jeci-inĩ rĩrĩa gwatũmanirwo peacekeeping mission ya Yugoslavia na tira rĩ mũrũme gũtuĩka athiĩ kũu akũnjũrĩrwo mbia rĩ oire kona mabũrũri ma na hau agĩthiĩ athiĩte akĩũrĩra Ngeretha. Yes. Na akĩanjia mũciĩ kĩ Ngeretha. Yes. Rĩu nyina wa Gaũndĩ rĩ nĩ augaga mũndũ ũrĩa mũigithayũ kũrĩa Yugoslavia rĩ gwatuĩka rĩu nĩ ta ũhoro wa mũciĩ arekirie rĩ nĩ ta atigĩire mũrũme ithe wa Gaũndĩ. Yes. nĩ wakĩona ije ndwĩyonera ona magoti ũcuragia kũ kwa mũkaguo
Wele ni oregayaga Jesse. Kofuro. Mesiria biralo cia teri. Yetu orekio yagirira sergeant uyu. Ari okoni githio gorokio cio benaguo. Motumio cio atigiro ne murume. Tugeikare turi tathuri ogu tutigwe matingihota. Na ngia murware nie. Rayo nducio twasangaga mutwarira. Ukamutwarira. Mudaraba mutune. No gacuria igoti riaku na gwake na thiini. Uhoro wa na thiini urauma ku? Igoti riri. Nini sirio ndathie sana uracio. Arafu urakiuga rikaigwo kwa mukaguo. Tienda ukwira mukocio wa Jesse ri guku gutire kienyu giake kia mugunda ndikana wi gutuithe wa Ngaude maundu maingi muno nawe guku ndigo gwetha ithe wa Jethiro haha na wake manga kure nginya Jethiro itura gwetira wa Jethiro wake manga na ithe wa Haruni tuikare ya wiru uria twarikanire uhoro wigie muciuriku mucio wendaga makue tondu mwagirio tano au ai kone matiro le baba ori gweta uria kubatie kugwetwo atio ni murumeri ajie hau urathi kunyita itemi we ni kuracio racetie kundu kuu wewe ukou twite tuthie keiria ngoro kuria mutumia ucio umite ukigura ni rimwe andu makimenye andu uko wi wasi ati guku kwenya kiamburi bara no the raumire igoti Ngaude goro ne maundu mare ko maya ma igoti uratindo kirehe guku riu tutikuria tondu igoti ni rio nirwo kwene thio kare kwe mukaguo ona ni ndogo kungira ona ni ndie na wengenyo ucio ratumwo igoti matia gitumwo gwa ithe ithe momoire makirora mugunda haria magaturirwo weri nguri ithe wa Ngaude ri wewe wa mutharaba mutune kota giciria wa Ngaude wecirie muthuri ucio na Jesse ukorwo wi thakame-ini ahota gucoka ukore kundu ta kuu ithe ndungithomwo mohoro-ini no nyagio social media Ngaude is having none of that. That is a hard one. No, it's a hard. Igoti rireka atia gwake wa Ngaude. Igoti. Na igoti riu ni igoti wendete. Koguo ni uramenya akuria ri nikio no utaroririria. Ni ukwenda thie kuo kamuthigithia nyume na nguo ciaku ciothe iria cie kou. Na ngarigo nginya gwithogithi ciaku itarona koguo ni kuo iri tukwa gukorwo nginya ina ta thithuru thete ria gibatithio ria Ngaude riku Uria cie tutio ni uramuire kuguru gwitu gwa itinga aigirira itangi itha wa Ngaude ri hau ni andika cira hau athiri a man is always on the accused side ni muthitangwo yes atajitete akiwa upande gani yes
koti hii kuna njia mbili za kujitetea. Unaweza ndio pande moja uapishwe au unaweza amua kukaa pande hiyo na nyamaze na hau muono neho athuri menda ugoje uamuzi wa koti wa mahakama. Gaude thaa ikũmi na bote thiri o hau kwĩruta to hahũthũ. Hapana. You see, when your garments are found in an alien home, it becomes a catastrophic turmoil of explanation. Yes. Chua soka kwa Jesse. Athie kuiga thayo agitiga mbara gwake ugithi kumihoria.